Tumpak wariga utawi uduh kape kelingin ring selai rahina sadurung rahina galungan pamekas nemonin rahina sanis cara kliwon wuku wariga rahina nimangkin. Tumpak wariga taler pindah kecihna pemargin baga pelemahan majang krama Hindu saha mangda manusia stata ngapapira sarwa tetanduran. Tumpak majantan nenten presida lempa saking kalender Hindu ring Bali. Tumpak ring susastra Hindu, pemekas ring tumpak wariga wanta pindah ke piodalan majang ide sang yang sangkara. Tumpak wariga taler ke bausang tumpak atak, pengatak, tumpak uduh utawi tumpak bubuh. Raina puniki wanta pindah ke rasa suk semaning idep majang ide betara. Antuk perbawaan ide sang yang sangkara sani sampun nyediayang sarwu temuwuh majang imanunse, mawinan mau guna majang keuripan. Kebausang tumpak pengatak, santukan ring sesampan tumpak puniki medaging atagan utawi ngatak. Ring sarwu prani pemekas tatanduran sani kau pecarain. Tumpak pengatak utawi tumpak bubu, pina kererenan sani katur ring sang yang sengkara. Sani sampun ngupapira sarwu prani sarwu tumuwu ring jagate, mawinan luput saking kewentanan merana. Akademisi Ida Bagus Rai Putra mausang, pemargin tumpak udu puniki taler pina ke Cina pemargin baga pelemahan. Sangkaning puniki rerainan patut kesemertin becek oleh kerama Hindu. Punapi rares antuk nyuk semayang nyat miayang puniki ring kawentenan ahab jaga sekali mangkin rerainan sekali puniki. Puniki ini rerahang secara filosofi, antuk pendekatan filosofi historik, yang sosiologi, yang filosofi gumanti iraga mangdene presida yakti melihara ngupapira kewentanan sarwu latiki tumuhi ring jagati antukan punika dahating membuat pisan jagi mekarya mang presida rajang rahayu selamat inggih keuripane ring jagati yen enten-enten raris puniki tandewastane tumbuh-tumbuhan punapi ya penatas raga punika wenten pesan mang dene raga serta menyelamatkan tumbuh-tumbuhan nih raga ini ring Bali asal anak sampun wenten napi wastane mungkatang taru mustene taler nanem taru nggih yen wenten karang bang musti tanemin antuk sarwa tumuhe sanip sida jagi angin kauripan jagati gitu. Yening nenten wenten sarwa prani sarwa tumuwu puniki, pewalungan iweadin imanusen nenten presida nglanturang kauripan. Kewentanan nyane tetanduran ring jagate miwah pina keyatnya, saking Ibu Pertiwi majeng kauripan samian sane wenten ring jagati puniki. Juliana Bali TV.